Ya hace llamada el Zamboanga City Police Office con el 4 mga miembros del Zamboanga City Police Office kaya niya queda viral el mga retrato na Facebook post de un tal Janshin que taabla mga protektor aligamente de droga akin na Zamboanga. Mismo el oficial encargado del mando polisya lokal, Police Superintendent Luisito Magnaye, ya habla ng news team kaya manda el llamar la atención DSP Otto Richard Patrimonio, Police del Isabela Police y de esta mujer, que un pulis también na Santa Maria, para aklara kung este mga akusasyon kontra kanila que taman viral ara na Facebook. Asigun kun Magnaye parte de este, el manda sila con el mandatory drug testing ikaba confisca con el de estos mga gadgets para el posible investigasyon. And then antes alas 4 del tarde, sila voluntariamente yaman submit nila cuerpo para man drug testing, ali parte na crime laboratory na kampo batalya na kawa-kawa, un parte de protesta kontra el mga akusasyon. Asigun pa kun Magnaye, parte de esta kampanya para mandamira con el público que sila hindi tatolera este mga akusasyon y partisipasyon del di mga personajes ng mga illegal kosa. We are doing this to show that we are not protecting or sabihin natin hinahayaan itong mga personals natin na gumawa ng hindi maganda. But we will not also allow na gagawin lang itong basta-basta. That's why we are doing this to clear our personnels, and not only the personnels but to include the police force of the Zamboanga City Police Office. Después de man drug test kanila, ya endereza el composite team del investigation y intel y personajes del Police Station 7 na Santa Maria para el un-search operation na Casa del Familia Patrimonio na Kilometer 4 na Pasunangka. Asigun pa con el abogado del familia, Attorney Jovian Gesto, bien grande vergüenza lalaba esta akusasyon na di ila familia. Itapla niya sila planta kaso kunshin, kien aura base na Estados Unidos. Obviously, the imputation is libelous, no? It's very malicious and it's really baseless. And if we're talking about legal basis, obviously we have legal basis to file a case against the person who did this and all those who are behind this, no? But right now, what is important to my client is to clear his name. After this, we can talk about possible actions. Ya preferi esta silencio ana el mga persona nombrao na artikulo hasta akaba el investigasyon del otoridad na di ila search no ay kosaya in kontra illegal o mga droga maskin mga paraphernalia. Ya enkabeza con el operasyon el Deputy City Director for Administration, Police Superintendent Rupert Salazar, na presensya también este del Barangay Kapitan del Pasunangka. Albert Luna, Dateline Zamboanga.